En relació a l'altre front judicial, que és l'únic que està obert ara mateix en l'estat espanyol, que fa referència als bombardejos que va sofrir aquesta ciutat en el seu dia, l'Audiència Provincial considerava que l'Ajuntament de Barcelona era perjudicat en aquells fets i li demanava a l'Ajuntament perquè es personés en la causa en defensa dels seus interessos. Aurreko astean, Bartzelona pertsona guntzan, Bartzelonako Audientzia Provintzialak zabaldutako prozedura penal batean. Orain arte hori ez da gertatu. Herriak, hiriak kasu horretan, pairatutako bombardaketarekin. Zabaldu digute ate bat. Gainera, kontutan izanik, Bartzelonan kasuen ere, aviazione italiana izan zela egin zituena. Oso kasu antzekoa dela eta aukera dagoela. Ez dugu aprobetxatuko zabaltzen zaigun aukera hori. Hori da zuzen ere, bere garaian Durango 1926 eskatzen ziguna. Euskal Herria Bildu udal taldearen mozioa 2012ko otsaileko osoko bilkuraren akordioari buruzkoa, zeinetan Durango 1926 elkarteak esanpeturiko mozioa onartu zen Durango 1927an jasandako bombardaketen gainean. Sarrera registro honegaz 2015ko azaroaren 19. Alde? Herrian Eskubidea eta EH Bildu kontra EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Y pese a la manía destructora de los espantados bermejos, entramos en Durango, sede venerable de la realeza en las gestas gloriosas del siglo pasado. Cuartel general de Carlos VII, pueblo aristocrático y señero de casonas y portaladas, nombre espléndido que prendió España en su manto imperial para sacudirlo como polvo de oro en la tierra americana de Moctezuma. Pueblo que ha sabido mantener vivo y levantado el espíritu patriótico ante el funesto separatismo y que hubo de sacrificar sus mejores vidas ante el puñal cobarde de los babosos mercenarios de Aguirre.